I pozdrav dame i gospodo, kratko obaveštenje, ukoliko niste gledali prethodna 3 dela, zaista ne znam šta ste radili, šalim se, ukoliko niste, obavezno pogledajte prva 3 dela kako biste znali o čemu sam pričao, šta sam objašnjavao i gdje sam stao. Također možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu klipa. Prethodno, na Idiokrati. Nesumnjivo se pitate šta je to što mi radimo. Naš primarni fokus je na istraživanju i razvoju tehnike koje pomažu idejama koje zagovaraju slobodnu privatnosti i pazite ovo šta su rekli. Nesumnjivo ste čuli za neke od naših prošlih projekata. Ukoliko prihvatite, bit ćemo sretni da nam pomognete u budućim projektima. Da li u prethodne projekte spada i Bitcoin? Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison. U prethodnim dijelovima vidjeli smo kako je nastala cikada, uvidjeli smo kako su se rješavale neke njene zagonetke, vidjeli smo filozofiju koja stoji iza cikade, ali je povezano sa Bitcoinom. Međutim, da li postoji čudna povezanost i sa Wikileaksom? 2016. godine nije bilo ni traga ni glasa o cikadi, sve do januara 2017. godine kada se na jednom sajtu pojavio tajmer, baš u stilu cikade, uvijek izbaci trag na nekom levom sajtu. Također pisalo je sedmica je sveto, sad kako ne bi išao korak po korak sa svim zagonetkama i rješenjima, jer ne bi do sutra završili, možemo nekom logikom da se snađemo. Kao što znate, cikada je u stvari cvrčak iz roda magicicada, koji se rijetko viđa i izlazi svakih 17 godina. On se u zemlji hrani vlagom iz biljaka i 2000. godine su izašli iz zemlje i onda su trebali u proljeće 2017. godine. A šta je izašlo u proljeće 2017? Pa Wikileaksov dugo najavljivani Trezor 7. Wikileaksov Vault 7 Zero Year, u prevodu Trezor 0 tačka, je baš izašao 7. marta 2017. godine, baš kada je ovaj cvrčak izašao. Ukoliko pogledamo cikada 3301, 3 plus 3 plus 0 plus 1 jednako je 7, cikada 7. Kada je Wikileaksov Trezor 7 objavljen, više nije pisalo 7 je sveto, već sedmica je stigla. Ukoliko pogledamo sliku sa tog sajta na kojem su se nalazili tragovi, slika je inače izašla početkom 2017. godine i možemo da vidimo sedmice. Da li je ovo dovoljan dokaz da je cikada najavila Trezor 7 još prije nego što je Wikileaks uopšte počeo sa najavama? Također na tom sajtu istražitelji su naišli na sljedeću cikadinu izjavu. Oni koji bi uništili naše živote sa lažima, sami će sebe uništiti istinom. 5 mjeseci nakon ovoga izašao je Trezor 7. Sad ukoliko pokušamo da pristupimo tom sajtu, prebacit će nas na sajt 7 Exposed, u prevodu sedmica je otkrivena. Cikada 3301 je također nekada propagirala Wikileaksovu filozofiju, te su bili zabrinuti za doušnike koji su davali informacije koje vlade ili obaveštene službe pokušavaju da sakriju. Navodni bivši cikada doušnik je tvrdio da je ova misteriozna grupa rešila da napravi softver kojim bi zaštitili doušnike kao što je Chelsea Manning, koja je tada bila na suđenju. Inače ona je bila američki vojnik te je uhapšena u Iraku jer se sumnjalo da je prosledila određene informacije Wikileaksu. Sada kada malo razmislim one zagonete iz 1996. godine koje sam spominjao u prethodnom delu, tačnije Markovian Parallax Denigrate, zaista djeluje povezano sa cikadom. U tim šiframa se spominjala Susan Lindauer, ona je također bila uhapšena jer je navodno radila za vladu Sadama Huseina. Međutim, Susan Lindauer je također bila doušnik i optuživala je CIA kako je znala da će se dogoditi napad na kule bliznakinje, te upozoravala vladu Sjedinjenih država. Međutim, kako ona dodaje, oni su namjerno ignorisali kako bi napali Irak. Ona isti insajder iz cikade govori, sada kad smo primili nove ljude, članovi 3301 su im rekli da će dobiti zadatak u kojem će napraviti softver koji se slaže sa ideologijom grupe. U diskusijama na Darknet sajtu koji je trajao nedeljama, regruti su rešili da naprave softver kojim će zaštititi doušnike kao što je Chelsea Manning. Pošto vidimo da cikada i Wikileaks imaju sličnu ideologiju, vrlo je moguće da su zajedno počeli da rade i da u sadašnjoj cikadi rade ljudi koji već decenijama vršljaju po cijenim arhivama ili su pak radili tamo, baš kao Snowden. Pošto cikada često govori, sve stvari bi trebale biti šifrovane, da li znači da su ti isti ljudi napravili Bitcoin, te su osnovali cikadu kojom bi prikupili nove ljude koji bi im napravili novi projekat koji služi za zaštitu privatnosti. Privatnost, baš ono čime se stara cikada dičila. Ali Idiokratija, šta je to Trezor 7? U kratkim crtama, tu je Wikileaks izbacio preko 8000 skrivenih dokumenata i skrivenih ciljnih baza, u kojima se govori kako CIA uz pomoć NSA špionira ljude širom planete, ali i političare širom sveta, pomoću televizora, telefona, društvenih mreža i drugo.
Da li je Cikada zaista grupa koja pokušava da probudi ljude i da svoju ideologiju nametne zagonetkama, a da omoguće veću slobodu ljudima? Da li Cikada želi da gledamo izvan kutije? Međutim, ja kažem da treba gledati dalje. Ako malo razmislimo, i oni na vlasti su je mogli napraviti, jer recimo ja kada je bio glavni i kada bi držao sve, napravio bi kao neki ventil, te napravite ovakve grupe koje će navodno da se bore za vas, kako vi ne biste ništa preduzeli i kako biste samo čekali nove zagonetke. Međutim, ovo nije kraj. Sada se smatra da je Cikada neki moderni Nostradamus, te da je predvidjela neke stvari. Sjećate se onog tajmera, te znate da je te godine Cikada bila opterećena brojem 7. Pazite ovo, inauguracija Donalda Trumpa je bila 21. januara 2017. godine. Tada je imao 70 godina, 7 mjeseci i 7 dana. E sada, ukoliko se vratimo na sajt 7Exposed, već imamo ovih 418 kako treperi. Ukoliko se malo bolje zagledate, vidjet ćete bijelu boju, plavu i crvenu, znači morate se malo bolje zagledati. Znači, očigledno nešto tu mora da se krije. Ukoliko istražimo stranicu, znači view page source, u samom naslovu ćemo da vidimo link YouTube kanala. Ukoliko budemo pratiti taj link, naićemo na YouTube kanal koji se zove Z3301. Smatra se da je Z pobjednik prve Cikade, znači 2012. I sad se smatra da je on jedan od predvodnika ove nove Cikade. Šta se tu krije? Možda ćemo i saznati. Sve u svemu, on je pričao o pronalasku koplja sudbine i mnogi su pratili dalje zagonetke misleći da će ga pronaći. Sve u svemu, ima mnogo zanimljivih zagonetki i očekujte nastavak. Hvala svima što ste izdvojili vreme za video. Ukoliko vam se svidio klip i ukoliko želite nastavak, obavezno stavite like, to bi mi zaista bilo od pomoći, da vidimo da li možemo skupiti nekih 5000 lajkova, nije nemoguće. Također možete me zapratiti na društvenim mrežama, svi linkovi su u opisu klipa. Do sljedećih viđenja, pozdrav!